Kakasi Student Union Motion Road Circle, hakakat pra tarik naitung arjara polai. Hapo kajing lam usam la wilayah serentong ubare General Secretary, harangkat kajing sanarlang jongkit khot, kalalai menkang ika Meghalaya Rural Bank Riang Do Branch. Kum bersyupan kan mauhang ni, bahadin kajing ujor jengki paitba, hakabayade kajing syaot ikipisa, lengba ke SPM GG, kata hikibnai baladab, kasen kalalai jeruk banikandu i original manager, hakakat tarik jeliu arjara polai. Pada kete kajing keren nakliang jong original manager ulah kubur, bakadon sisa kajing syaot ikipisa kiri paitba, kibawan berkensyo pisah ke Meghalaya Rural Bank. Barak te kejing keren ulah kularu, bat penpaino ikipisa pu si benai. Hari hadu kini kipor kapang, kapan la ban refund, lane penpai ikipisa paitba beladap ot. Badai halor kene kanorim, na kejing pemanse, kasen kahaban kange kene gabang, namar kejing sengap menti jongki. Kasen kaparu ika karuo ke basyai sikinong peit bahalor jong kate gabang. Ban pensyai sikipaitba lembak kilat petai kubor. Badai ban penpaino mardore kapisa belasya ot. Lem kumta kasen kan sasyem ika senjam ke bakam tenge. Susu kasen kaburu ke jingkat pad ikipait ba, bagi day baniasya sipor, hadu bagi ni kikan rum kan ram kin baik, bayai renti, baraga juga por ke karpad ikipait ba, banetrelang rengkat-rengkat, kena mohon lam penduk jaj ikum kini kikam tok syukur nekiskam. Yang jongka PSU Motion Road Circle mentang sengi ke kapratrik netum nila yo ban kang ya kami Meghalaya Rural Bank Riang Do Branch but kum kejing perkenal but kadau ke penlong ini balai ni haban kang ya teka ban kelong namar ke jing syaot yang dipisah jo kirupat ba hak kerteng jo life insurance. But hadin ba nila yo complain nila yo bani kundu yo original manager hangte hapo no story ba nakaliang junguru ulah dem kubur ba oi kadon sisa kejing syawat ya ka pisah neki account jo kiru ba ba ulah kularu sangi ki no ilam jong seng ba refund ya ka pisah hapo si benai ndre hadu menta meni nakaliang jong ban kampat refund dai ro tak nongre ba kaseng kampan se bahapan sim dan ini kesenjam. Pada hujung por ni buru kejing maham ya ka Meghalaya Rural Bank ba kadewan refund yang bisa hati akaun jongkir rupat ba lam punta nagal yang jongseng ni haban simpat dikiwai ba isejam ki bakam tenge. Susu nagal yang jongseng ni buru kejing tepat ya kiri rupat ba bakin yasa ba ya trai rekat-rekat kenang ba nila ban pendujai ya kum kini ki skam ni kam snim ki bawan jia po kadong time ki jongi